khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliray dito mga kakasisin Allahu Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamauma asan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari ini nasadya inabutan sinsuara ini. Adapun in ganap pangadjian yatud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakay man tag-unom. Paayat ikakay man tag-siyam. In ayat nasabut hasuratul Ankabut. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini pagpakuyag sin Allah Ta'ala sing kalagguan. In kahurmatan ha ummat hinapusan. Amuna in ummat sinjunjungan alaih salatu wassalam. Nawa na siya. Nawa na in mga lundang karabat niya. Makkatul Mukarrama iwan na Madinatul Munawwara. Yari kita niyo. Haulihan. Murul. In katahan pakaradyaan nila. Pag-arama. Kabuhi iwansin kamatay. Mga anak ka po, ayaw na to kalupahan. Ang kataan niya dunya ini temporary. Niya malanyap lamod na kita niyo. Inadlaw gana bakiya kakal. Paghulaan sindua. Hulaan sinta umarayaw, kakal sila karayawan. Hulaan sinta umangi, tutug sila halawm kangian wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala maulong nga ipon niya. Piyarahan niya maghihindu. Piyarahan niya magbaita. Sin kabayaan niya hinangon nila dunya. Ampa sila sumanyang sinsanyang kabayaan sin Tuhan. Damik kaya na supaya sila katungbasan, sintutungbasan sa rayaw-rayaw adlaw kana. Mga anak ka po, tayong huhantanin partawaran sin Allah Ta'ala. Nida'un Rabbani. Partawaran sin nagpapanjari, papiapanjari. Hindi aknian na nawag-tawag, kanabihan iwan karasulan. Ininapusan, hijunjungan taniyo sallallahu alaihi wasallam. Unurayan tuan yung pawaita sin Tuhan. Ya ibadiyallazina amanu. Takriman wa tashrifan. Amad tinhalawang simpal tawaganin. Iawag sila sintawag kalalasahan. Panghurmat, iwan panglaggo. Dahil nga sabab yan, iawag sila ibadahul mu'minun. Tiyag sadyain nag-ibadat kaniya. Inwala nag-ibadat, di matawag. Sabab, way inu-inu. Di sumambag.
natutugin mata, natutugin atay. Tumakawa imbariman usog, iwang bariman babae, misan natug na mata niya, bati in pangatayan niya. Mga anak po, ya ibadi allazina amanu. Ya kau ipun ku beriman, usugi bang babae, kalasahan takau. Inna Allah kana bil mu'minina rahima. Kalasahan takau parmansin Tuhan. Misan sadya yung paglasa si manusia, ibang manusia ini, amin di nila akarunin paglasa kabayaan sin Tuhan. Kaya nag-enjoy na sila sa saat. Sa gawa, mataud, iwan malugay, ang kahalubiluan nila. Mga kamu bariman usog, iwan bariman babae. Pabila rin niyo karausan, doon haula niyo yan. In pag-ibadat marayaw, sasaw kamu ha pag-ibadat marayaw, di niyo mapalindog in pag-aram masarayaw-rayaw. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, ingumi maluag. Inna ardi wasi'atun. Ingumi maluag. Nawang niuri kabakan. Doon haula niyo yan. Intuma'nina, warraha, warrida, warrahma, walmahabba. Di niyo kabakan dunhan. In pagkasilasa, in pagtulong tiyabangi, in kugiwan kuyag, iban wala dunhan, in kasanyang sinatay niyo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paglawag ka, paglain kamu gumi. Wa ardullahi wasi'atun lita'budu rabbakum. Lawag kamu sinhula. Pagtag-ipunan niyo. Duna zulmin. Wala adha. Lawag kamu singgumi, sinlupa kapag hulaan niyo. Way sasaw sin pag-ibadat niyo. Way pag-anyaya, way paglaog, way mangi. Mga anak ka po, amod timpalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paiyaya pa'budun. Tunggalan niyo sa dyan pagtag-ipon niyo patuhan, hauno-hauno kamu makabutang. Bila adha, wa bila zum. Hari kamu masasaw, haway paglaog, haway paghiluhala, haway ingkatan mangi. Dahil sabab yan, ingkatan pag-ibadat, ingkatan pagtaat, pagpasanyang. Pagparayaw sinatay, pagpakuyag sinatay, makadhakabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak ka po, imbiyayta sin Allah ta'ala. In ayat ini, piyatulun sin Allah ta'ala, ang mga du'afa'ul muslimin. Hauno tungod yan, di Makkatal Mukarramah. Hamasa, in sila tiu-tiu, in Quraish,
Iwan sin nag-angkop kanila mataod. Unimbiyata kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala min sila nakapindid to. Sabab aw na naglain ding Makkatul Mukarramah harap pa Madinatul Munawwara. Aw pa nakapin wala nakain. Nah, unimbiyata din sin Allah ta'ala kanila. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Sa bunnal tuod ing kamatay dumagpak. Wayroon kumakkal hang katauriha dunya. Way. Ya po taniw Adam panagnaan tao yadto na. Murul dakuman kita niyo. Nabangsaw pa main katan manusia yariha dunya. Wayroon kumakkal. Wayroon dapat. Taikuran na to in dunya in kakaya-kayaan diha dunya ini. Nabang wayroon dapat taikuran na to in hula maglain kita niyo pamukula. Fa inna muparakatad dunya atiyah. La mahalala. Sa bunnal tuod. In panaykod mo rin ha dunya. Wayroon dapat. Dagpakan ka. Manaykod ka. Dahing haway mo harap pakubol. Manaykod ka rin haunununa kahalan harap pakubol. Amo yan mga anak ka po. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Dagpakan sing kamatay. Ingkatan pia panjari sintuhan mawapat, mapatay. Da nakabidda im kawapat sin manusia sabab aun pa susungon nila. Ing mapuas na dituay na. Ing kahayup-hayupan, ing katumbu-tumbuhan, buhi sila, sabang sila mapatayway na. Samantara si manusia sa lagu-lagu para kala injumatukan nila. Pangasubuhan sila sin pagdunya nila. Paayamud dunya kalila. Di ayat ini biyaitaan kita nyo. Haupo din waktu na to. Haupo dahil numul na to. Nakaw na rin kato tanyo buhan tahon. Una ngibu, aun duang nga ibu, aun tong nga ibu. Kita niyo biyaw, bang nag-umul na kapatan, biya sunglian na. Imbuhok niya itong putiun. Ulahon ginisan na biya. Na. Dagpakan kita niyo sing kamatay. Hinasasakit, hiway sakit. Uno-uno na sadyang kahalan kaya sulat kato tanin. Tumubtub na rito di summa ilallahi marji'ukum jami'a. Umalup kamu pahadarat sintuhan. Uno yung pag-alup yan, pangasubuhan, maghukum, mag-audit. Imbar iman, kawahan tagupat kajam, nangangayo sila patuhan, Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. O Tuhan namuhin kami ini. Dahil kami kayo mo. Yari kami adunya, magbalik na kami matun kayo mo. Dahil ditun kami kayo mo marayaw. Pangayon na mo, marayaw ra kami rin adunya. Iban mig kami rin adunya, sarayaw-rayaw pag-iig. Sarayaw-rayaw pagdatong. Aun taykuran mo, aun datungan mo, aun labayan mo. Firman sin Allah Ta'ala, summa ilayna turja'un. Nah, unin maksud sina ayat ini,
isbiru. Sabali niyo, aming kamu wala na nakapinda. Wala na kamu nakaagad kanilari, nakarausan. Sabali niyo. Uni sabalan niyo. Tatasin niyo yung pag-ibadat. Tatasin niyo ay kamu to diminang si maksiat. Hikatu tatasin niyo in uno-una na pakarajaan di matukan niyo. May tayad to. Wa indallahi iwadun amma yaputukum. Aun dati atau sintuhan ganti kani. Ampay niya rihadunya di karausan sinta o gantian. Misan pa anak niya. Misan pa langgong niya. Misan pa isuing kalasahan niya. Di niya karausan gantian. Inta karaus na magganti. Khaliqus samawati wal ard. Amurain nagpapanjari sin langit iwan lupa, iwan sinalawm niya, iwan sin kakaya-kayaan niya, aula-aula na yung dahil nga sababian mga anak ka po, sabalan na to. Intatatasan dunya, jadi ning kaya na to magsabar, magibadat kita niyo marayaw, magtaat kita niyo marayaw, ay kita niyo muta sa pagtaat hindo sing kanabihan, ay kita niyo muta sa pagibadat hindo sing kanabihan, bang mabiyad tim dagbos. Aun tiyataw sinallahu ta'ala ganti. Kuning ganti yan, jajaan bima sabaru. Tutong basan sinallahu ta'ala mga sila nagkasabar. Magkakunahan na imasa na ini masabar. Maita, adlaw-adlaw, pindahan iblis yung makakuyag dia dunya. Adlaw-adlaw, dumadlaw, kuwantag upat ka dyan, magpindahin lupa, magpindahin patta, magpindahin kahalan. Ang pagkakausan sin iblis. Ang paglaulo ni iblis, ang paing kita ni Uway panakahinang liaul na. Dahil nga sababihan, mataw di makahinang. May taliunakan na. May taliunakan. Palunakon ni iblis. Palaulo ni iblis. Paliso ni iblis. Ada punimbar iman, la sultana lahu. Di niya kapamarintahanin atay, simbar iman. Di niya kapamarintahanin suara, simbar iman. Di niya kapamarintahan in pituang gauta baran simbar iman. Ti mataaluk pamahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini karua. Magkagunahan kita niyo as-sabat. Puasing kasabar, ini karua magkagunahan kita niyo katutug. Tutugin atay na to. Gawutin atay na to. Haraakan sintuhan iwan haliangan sinallahu ta'ala. Ba't supaya inatay na to, insuara na to, impito ang gautabaran na to, di mangibog. Halingkat, pihalingkat, iblis, iwan simyarad kaniya nagpalingkat, doon sila halingkat, kabayaan sin mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa kaula-ula, wiyaitaan kita niyo sin Allahu ta'ala, dahil kamukha ko malingkat, yato na umpia katun kwa dunya maling ipagpalingkat niyo, manaikod ka mo rin hadunya, malingkat da. Mga tuwan, nauno yan. Ay kita niyo mutas. Dahil hasulat,
sinallahu subhanahu wa ta'ala yang Hindu. Sing kanabihan iwan karasulan, ing kahinapusan, junjungan alaihi salatu wassalam. Amuyad to, mga anak ka po. Uno pemparman si mahasut si mahatinggi. Walladzina amanu wa amilus salihat. In mga sila. Bariman usugiban bariman jaba babae. Yang buok nila indua. Napapag-agad nila indua. Kaya naamod timpang Hindu kanila. Amanu. Hinang sinatay nila. Rukun iman unun. Wa amilu salihat. Iwan sin rukun Islam 5. Wala nabutasin duayad tu iyammalan nila. Kauhaan tagupat ka dyan. Paman sinallahu ta'ala. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurapa. Pahulaun namu sila yan. Pahula. Hapalas. Kusuran rafi'atan fi jannah. Palas. Alam sin surga. Pagpapuyag kanila. Mga anak ka po, naglalagin tao pala sa dunya. Naglalagin tao wadyo malingkat diya dunya. Naglalagin tao kantil malingkat diya dunya. Naglalagin tao kasakatan malingkat diya dunya. Mahalo yaon, gahaon yaon, ginis babarapan in dumatong. Allah subhanahu wa ta'ala pabaitaan, mga kamu bariman. Kawan tagupat ka dyan, wala na bugto. In pangatayan ni uti mataalok patuhan. Iwan iammalan ni hinang papaammalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yasaddiyahan kamu hulaan sa rayaw-rayaw. Tulwa. Ganti iwan tungbas. Sintiu-tiu kalaulan ni uriya dunya. Di makalauli magsambahayang. Sambahayang magrib di makalaun. Mahiraun biya sinliya laulin tao. Sambahayang suburi makalaun. Magsarak ka rin makalaun. Maghinang ununo marayaw rin makalaun. Tungod pa mga bariman. Na, paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, tungbas na mo kanila. Sintiyo-tiyo kalaulan nila, iagad nila yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Doon hasulga nila yan, hapalas nila yan, hipo sing kakaya-kaya. Dia kato, madto kita niulong niya, pamusyum, kita na tuon yung biyutang dito. Madto kita niyo, pamalakanyang, kita na tuon yung mga ridto di kurisyo, yung mga binis babarapan. Yari na hamasa na to ini, magtur, patiap-tiap pula, kimita sumping, kimita antik, kimita singkatanta. Pagpasanyang, pagpakuyag, simpangatayan. Mga anak ka po. Bang simanyang intaw, kimita sinantik, kimita singginis babarapa. Biddaing kasanyangan, sinsanyang beta sinduhan. Way kulang halom sinsulga. Ang pampalas na hindi, misambia din ng taod, aunda kulang niya.
Matao din wala doon. Misan matao din yung balabi-labihan. Paghanglupon. Pagbukbukon. Pag-anayon. Paggahaon. Ginis babarapin dumatong. Ampay na sulwa. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina piha. Aun mag-anod-anod. Nagalagin tawiyaw. Tumbukon niya, tutumbukon niya. Aun pa lang buhangin marayaw. Bukon itom. Tumuhon man sin buhangin puti. Maglag sin buhangin itom. Nari nila kabakan ni buhangin itom. Tiyo-tiyo da. Ingkiyabakan nila pisak. Yung to kagimbahan, yung to kabudburan. Katunda laong sintaw lang yun. Katunda sintaw. Habang man sila kuyakan, sintubig mag-anod-anod. Mga anak ka po. Tajri min tahtihal anhar. Mag-anod-anod. Hakid. Hasawm sin palas muwang kau halawm sin sulwa. Unin hati niya yan, kakuyakan. Ampay madtukaw kuyakan, nagdara kau luto. Pag uwi mo, ay nakuyag, way ron na misan luto mo, naubos na. Nyawn way. Dahil nga sabab yan, piyakuyag kata niyo sin junjungan, mala ay nunuraat, wala udunun syamiat, wala khatara ala qalbi bashar. Way mo pakikita. Way mo pariurungog. Way kabubukaan. Amuad timpia patakato tanyo. Sin tutong basan ha mga barimang. Dahil nga sa babian mga anak ka po. Mag-us-us kita niyo murul. Sindahan kialawayan nila. Nauno pa yung parmansintuhan. Piha ni'ma ajrul amilin. Ni'ma ajrul amilin. Iniyan firman sinallahu ta'ala. Ni'mat jaja. Ajran lil amilin. Sarayaw-rayaw tungbas. Amo na yung tutungbasan din nga Tuhan. Mga unti-ung bas kayo mo sin pagkahimo na kayo ng kaumarayaw. Kiugan siya. Labi intutong basan, simahasut simahatinggi. Ni mahajal jaja ajran lil amilin. Rayaw tungbas. Amo na intutong basan sin Allahu Ta'ala. Mangita sila kaya tungbasan, miyakad sila. Way nila pindahan. Way nila piaka dinakal nila. Way nila piaka dinapso nila. Way sila nagpun pikilan. In pikilan nila, iwan sinakal nila. Piakad nila kabayaan sintuhan. Ittabi'ul mursalin. Akaraniw sa diyang pangindusing kanabihan. Iwan karasunan. Puno pa yan. Ajran lil amilina fi mardatillah. Tutungbasan ang mga sila naghinang, yukuyakan naghinang. May tayad to. Naon saan nagsasambahayang iastulan. Aon saan nagpupuasa iastulan. Malugay pa kareulong ninwakto yan di magkahalin. Aon nag-ibadat iastulan. Ang pembar iman, bukun sila astulan, kuyag. May sila kiyukuyakan, inagdaak kanila, may sila kiyukuyakan, aun tutong basan. Mardatullah, kuyag, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang sabihan ay nato kalupanin ayan, radiyallahu anhum, waradu'an. Makuyag kanila in Allah Ta'ala. May kiuyakan kanila ng Allah Ta'ala,
iagad nila. Way nila iagad din napso nila, way nila iagad din syahwat nila, way sila nagpun pikilan nila, sa pikilan nila, piaagad nila, piahatod sintuhan maun kanila. Nahinda siyo yan, kanabihan iwan karasulan. Naisiyo simya kada kanabihan iwan karasulan, paulaika humul muflihun, paulaika humul faizun. Hinda siyo sila yan, as-suhada, was-salihin. Amoy mga sila, tiyuk nila yung kabuhi nila. Indugo nila, inalta nila, pakabayaan sintuhan. Was-salihin, iwan si mga sila. Nagmarayaw pa Tuhan. Iyamalan nila yung kabayaan sintuhan. Na iyamalan nila maning kabayaan sintuhan. Nagtulong tawang sila hakabayaan sintuhan. Bukon sila nagtulong tawang hakabayaan nila, hanapso nila, hasyahwat nila. Uno pemparman sinallahu ta'ala. Allazina sabaru. Amoy mga sila. Nakadawhat sinbihan sa taas-taas darajat. Humus sabiruna. Fisabilillah. Tiyatasan nila. Makad hakabayaan sintuhan. Tiyatasan nila, imbaran nila, inalta nila, inyawalihan nila, fisabilillah. Haran kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini karwa, wa ala rabbihim yatawakkalun. Iwan yung sud nila. Yung sud nila na, tiukbal nila na, ubos nila man, iyaka din kabayaan sintuhan. Manahut maaslag. Plansado nakatantan, way na nakaagad nakatan na kabayaan sintuhan. Ampa nila tiukbal, yung kabuhi nila, iwan sing kamatay nila, iwan sing katan pakaradyaan nila pakabayaan. Tin maha suci, maha tinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak kapo. Jari, tanda kuman tiyo wasihat sinjunjungan, masakitan niya. Aw nambuk masain nambuk sahabat, doon siya hakuliling sin Nabi. Di matungin nambuk sahabat, nangasubuhan Nabi. Impangasubo sindi matung. Ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, mangasubo kami kaymo. Unuin hinang sarayaw-rayaw amalan. Kalasahan kami sintuan na dunya. Iban kalasahan kami adlaw akhirat. Bang kami kalasahan na sintaw dunya, kalasahan na kami simpagkahinamo. Ubadat abnu Samit, indun hadarat sin Nabi. Unim beta sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Hika isa, amalan mo. Kalasahan kau sintuhan sa lugay sing kabuhi mo. Iwan kalasahan kau sintuhan hadlaw ka na tiyatagamahan kau sulwa biya sinasabutin. Uno yan, layyinul kalam. Bang kau maghilalaungan lam malambot. Bukon pamahit, bukon pamungmu, bukon pang lagi-lagi. Uno yan, layyinul kalam. Kabtangan lam malambot. Uning kabtangan lam malambot, kabtangan ng kabayaan sintuhan.
buko ni kabtang mo, kabayaan mo. Nabang mo ipagkabtangin kabtangan, kalam kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo saan pasibuon hakabtangan mo. Di mo saan pasibuon hakabtangan nila. Maita inhambuk huruf hangpu ing karayawa. Layyinul kalam. Sarayaw-rayaw amalan sintang. Maghilalaungan siya sinhilalaungan kabayaan sin Tuhan. Nakabak pahala in nagkabtang nakabak pahala in dimung. Nabang niya yan di ba itayong bihad turag bus? Bang sila laung na maisug day sa bako. Bang sila laung na maingat day sa bako. Rasul sallallahu alaihi wasallam diaitaan kita innama ana rahmatun muhda. In ako naraak sin Tuhan maghatod sin pagkasi iwan paglasa. Rahmah. Firman sin Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama ana rundo kayo. In ako. Piyarasin Tuhan Nabi sa plagpakatan. Rahmatan. Karena maghatod, magbaita sin pagkasilasa, kabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, kagunahan na to na hamasa na to. Naglalasain tawa kabayaan nila, naglalasain tawa pikilan nila sa magkagunahan kita niyo paglasa kabayaan sin Tuhan. Amin pihatod niya natin. Uno pa na mo, rahmatan muhda. Maghindo simpamando dengan Allah Ta'ala. Nga anak po, ayaw kita niyo mutas dengan rahmat, irhamu turhamu. Paglasa sadya kamu, kabayaan sin Tuhan, kalasahan kamu sin Tuhan, palasahun sin Tuhan yung kataan pia panjari, hataas sin langit, iwan nyari hababaw singgung. Agad sadya kamu hapamandu, dan kamu miagad na pamandu, into mabangkan niyo, Allah subhanahu wa ta'ala, magkagunahan kita no bihat dagbus, tub-tub na rin to, pagtaayunan na to, yung kabayaan sin Allah ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.